Voilà, les visites ne font que prévoir ici au bureau de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, c'est-à-dire des personnes qui viennent de partout, Kindia, Mamoun, Labé, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous recevons cette maman qui vient de Kindia. Elle va nous dire ici qu'est-ce qu'elle est venue demander à l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Nene on jarama. No haifi? Awa be ngurende. Awa tanala ko yudong. Awa ngeuti jam. Awa. Yewte men kono market dong e konto yudong. Naam. Kindia. Bimbido. Awa konon tampali kalawa. Awa wangeutika ONG ga ka mojo berega. Ko honnu ngaray e ande ardudo nge mudum onon kadi. D'accord. Ouais, ko nene be haray kengube kon kengube ne. Je n'ai pas constaté. Aware ko yarla gol fatu ne nani. Turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okube aljanna firdaus. Awa ngacce yakke nani. Ko woni ko ma pordon. Ma porido. Yari yo wala na sabu. Ko diano futti suudu. Dulannar mi do lozuma. Mi serla min kadar min nawno kambe be nawnar. Allah wadi operation. Hande godo kimbe fetti. Dalla wadi operation ay mi yakal ko latta. No. Do non be wali e ma ay jono mi de lozuma ndo do nar yo walla. Nyapam ko ni soka. Pala yo soka namba ko de ibba beton e ko ko ya tay lozuma. Do mari bibbe? Ya mar nay. Bibbe nayo. Be jandi. Ni sera to den jandi. Njano wana no mari dubi jel. Mari dubi sapoji. Njano ngo dubi sapoji mari. Konon tuno haray be jettuno ton konon to wono sonnabe mabbe ben. Okay. Kono do fiabe nasi do ga. Inde den nan tan wawla. Milan di no ha bin ko mamo ga won do ben di taki ko connect sa ko mi. Mi ari no. Deno mi ko gar vati. Njeki do moto mi ari mi ya gar vati da mi jippi. Milan di kasi moto be. Ena be ko galle mabbe be do won iwi do. Ko biro mabbe won do. En don kindi ne ari. Vraiment c'est. No, wala ba dano de tawchuki men kainari bine futi dude ne dano men kainari. No yumi yanko tawata sonnajo no situation do mudi mo fitini haray de nandi ikine kodre yalla bine tori yalla yalla yafudo de yafabe Allah ko rafen ne no paper mun koy Allah abanke no be na futi yalla ne fu be na famo tan bito. No sudi mon konto ne der kibya. Tapioca? Ko sudu ndo chambre jelu. Chambre tati salon. Okay, ono non ko ngolude goddum ka hari. Kono tini haray ni golleji dinno dudiri me mojja no wollir don non bayo ngala sibude réseaux sociaux jidi ni meden e darnugol suudu sonnabe gori no nenebe no do ari torotobe dum mon kadi feeti meden darnande be ni suudu e kadi meden jokki darnugol julirde daman do kadi wandi haray fiji di ngaray no satti mojja kono me ngala on fodude bay haray ardo ga kadi ma haray men jento on tigi me akkitirta on tigi ni o yaha o laali men faale makko parce que ko hoolaare haray ONG waawi wadande on tigi goddum ittata on tigi haka makko jewtinama ka amen do. Donc haray vraiment na haray men salota ko kadi men inata men wadanayo men salota ko kadi si Allah on no hoddiri e men wadango si Allah jabi say arsikeji men no jilli inshallah me waaway wadangol on kono ni on haray tuma Allah moy wokati. Hodo haray ko baafi fallo men wadango men sana sundu. Baafi tum. En ko ibdo firmo ko ni so ka ma joni haray min kasi me ya me wona do. Okay. Haray no me de la sinato. Me nyaputu. Combien de temps? Go. Hola. Bave. Okay. Tuge onne.
Allah yaafo muti mo nani amin yafuɗoɓe yaafaaɓe joni noon haɗay ko yo hande maɗo musidɓe ka meɗen mamuga kawi toto woni kindi hoote woni hande joni ɗo o ñaami o woni kam ɗiɗum noon fu gaddunoɗan ga hay tawi famimoɗa woni siwti komi ƴawa kengu ko ɓe yeewi sondum ɓe ya mais ɓe nakkiraɗa ɓe min mi annda ɗon kar mi andi ɓe yeeya sunduwo ɓe nattira ɓe yeeya andi ko sondu lutti kadi parcelle goto ɗum noon ko ɓe yeewi ɗum o ɓe yeewi ɗum ɗon si ɓe modi mon ɓe maaki ɗum joni mba parantotoɗaɗe jidday toute façon hara minen cogi partenaire ɓe anduɓe fof ɓe wallitade mene meɗen on tigi ko keeguɓe hayɓe hattudini e ballal e kala annduɗo haray keegujo haray no annda yiti jontino hattudini e ballal surtout no ɓeyguɓe won woodana woodi ɗum hatti biiji no mari ɗum woɓɓe kano ton haray so ñawi ɗum tan hawo ala hay so tawi woni Allah muri julɓe Allah ɓe wallime ɓe hamata heɓo mi waɗanam baafe ɗen min ñakka mi soka sundum wollirɗon ni hayso ko peton to ñibbano o wawa e hotugol ɗon ne mi wawa courant kadi de yaray ala courant ji kadi woɗɗitaki faye Allah mum ɗon na ɓeyno waɗi wande kotori Allah kala ko Allah mum ko ɗum toytaɗa ono noon joni hay fika ono yettude Allah rawno kadi ko ɗum waɗi o ala ko ɓeynata ko kis nangunoɗan e kaaƴe ɗe waɗi noon operation mum Allah ɓeydo afiya jomme watani ciyam kono woni cokoɓe sirede bici awa weltanama nani nene aray si Allah muuyi nomi holli awa Allah ukkom baraji amin Allah ukkom ko koro walliron amin miskiniɓe amin voilà c'est comme ça ramen tori ke on kala marɓe feere ko fewti fi ko ɓe holli ɗo kon wallite moƴƴobere nden enen kadi mi wami wallitagol ɓe ɓay aray ɓe woni e sattede moƴƴa ko tawata ɓe yi on tini kadi aray ko sonnaɓe nene ɓe kenguɓe ɓe acci paykoye ɓe mari paykoye boboyi koye wawal taw haray wallitagol ɓe ya ɗaɓɓa wallitagol ɓe kamɓe haray immoɗen dartoɗen fi wallitagol ɓe ɗo kadi ko fi ko ɓe tori kon moƴƴobere nde kono woni o mbaraɓe tan contact ar mbiyan kindiyama notre représentant oui mais lontiɗo men on no kindi hara o yaha o yiide mon o yaha o loganomin suudu ko mako ɗon ko fimu yaadon ton o holla men hara embere makkude mon ndesannamu nani o jarama on jarama barka